Leo ragetindire ogeto postera thwanda kaithano gatuonia haha ukaingira live. Omothe ni stress ciambire kunyita na ingeingirite live. Niki kiuru mam. Sweet niki kiuru. Tondu Karaiko akinyire na ndege ya themwe gukwamba. Omothe ni stress ciambire kunyita na ingeingirite live. Niki kiuru mam. Sweet niki kiuru. Tondu Karaiko akinyire na ndege ya themwe gukwamba kunyitwo. Kunyitwo ni borithi. Kunyitwo ni borithi cia immigration. Ati niki tatu haicio. He mundu he promoter wa guku Germany witagwo Rafikis. Rafikis jaigwete okimugweta. Niwe arandikire ati show ni nganje ya rucio. Arandika email kana arandika ku? Either arandika on social media kana aracoka arandika email. Koguo ni vitina na riu gugakirigwo akigira kinanda kiri na show ni cancelled. Riu bururi ucio koria niki uyu Karaiko akigira na show yake ni nganje. Riu makimudetain kuma themwe. No direciria Karaiko ni gukorwo ena thakame ya jeshi ndakiuga ni mujeshi. Yakwe mujeshi guku Afrika. Thakame yao yakiguana na aria makumunyitite. Na thaici no ngarekererio 2 minutes ago. Ima 2 minutes ago no ima pole kwe Karaiko. Ucio nake ni turirite muno guku twina Adrian ni muno. Na no nyende kwira promoters. Yes. Kwa bakori na promoters joke jaririe ithwe artist. Utire modo ongiuga ati ni arako own. Tare utondo ni ndathire Ruraya, ni ndathire US for example. Yes. Mundu ahego visa ni undu wa Ngai. Ti undu wa mundu. Na ucoke umonye artist athiaga promoter agathondeka mamilioni. Taro nyonaga aria twathiete kuria US cia toto ni tukionaga TikTok magitania milioni 7 milioni 23. No utire urareha artist kedo, I mean, you know. Yeah, besa nini. Ogacoka waigwa kwina promoter ukuhota kuriha Karaiko euro ta ngiri kenda binisho kirihitie. Nawe urenda korwo no ora murehe na euro ngiri 3. Okay. Guthukumira tondu we niwe wina ciana ugandika email ya kumunyitithia. He was arrested from 7 until 10. Nawe mugikuyu kwaza oraria ruga eno itu. Yes. Yani ukarigwo, why would someone do that? That is very wrong. Onangikorwo wi mukoroku wa guka guthukumirwo ni ciana ici citura cicuragia gita kana ona wakirumba ucio ati ukamunyitithia. It's so unfortunate. Koguo ngai uri ukoragwo wi muone twatigera Rafikis ngai. Aretwo Rafikis ucio promoter ucio. Tagwo Rafikis ndirero na Facebook yake ni arandikite show yo ni nganje. No, there's a God in heaven. Todo ni arekererio na immigration mahorera ginya adequate safaris ni direnda gucokeria adequate safaris gatho. Nio marabukite ticket ikonania ni agakorwo akiuma guku by arikia go perform koguo ti mundu oka kuineana guku na ni magucokete makandika email juru muno arorwo kana ni akuite fangi. Kai maria ndio kiuma. Koguo niguo arume na atumia tuonaga thina muingi muno mundu agitha. Karaiko ni master. Riu mukiina ko umuge ni master. Aria githungu giathira. Na promoter wake uma ku airport nganga thengio muno nganga wa guku Germany na Mwangi. Yes. Riu ni ngeririe gwetha Uber nyume mukawa makanjira waikaria mwana. Koguo tugacokeria Ngai ngatho. Nao aini ni Ngai umahete talent. Yes. MC tawe gathemba ni Ngai ukuhete talent iyo. Amen. Nie ni Ngai uhete talent yakwa. Yes. You should not be put down by nobody. Ate mundu akore hage majani bagiti ya RNT ate nigetha uke o perform. Tonginya uthi ona kugwito Kenya ni kwega muno ni turathukuma. Very true. Don't undercharge just because you want to be on the plane moving around. Yes.
let people pay your worth. Yes, because you are very worth. Tiga korone modo he kwena ngemisi athondekwo na kwate urihwo ndururu utongie mundu ungicoka nginya kunuhe, you know. Yes. Owo na ithe to learn ati ndoka guko Jeremani nie ndehitwo wothe yakwa. Tondu talent ino ni ya Ngai ti yakwa. Na gutire mundu ubatie ati kunyonia kana belittle na you know guka Jeremani ti kuota guka torukaga tumarihagia kafika nini ga guka kuona mafanza aria maronire mokete airport na tio promoter magatutwara dinner turaroro guko ta you know twetheirwo nginya nani wa ku babysit mwana no cio tiwe oroka arogote mbeca iria ikarogotwo kuria rucio Ngemi. So Ngemi is still there. Karaiko ni arekererio, he will be performing. I will be attending. Yes. DJ Dibu ni gokinya arakinya, he will be there. Yes. Ona naiteke yo nake no okay. Todo talent ni ya Ngai na doge vie go frustrate modo ni ati ni wateithiri modo ne visa ni ciringi 14 cia Kenya. Yes. Na tonginyo heo ni Ngai utumaga ethie through na no wega kuga modo ucio no aracokire aronu ha Tony Young. Na Tony Young ni njui Ngai ni akumuhingurira mirango. Yes. Tondu arethagirwo visa ni mundu tofauti. No tondu ndangenda Tony Young oke arenda we agoka through him nigetha we atonge. Ndenda kwira Tony Young ni tukamu represent. Tony Young, we are going to represent you. Kajei, we are going to represent you. Kadevi ni tukamu represent. Na idu all the way kikaga na itumi na mirango yo ni kuhinguka. Amen, amen. Wothe mekika kwa wega. Ona Tony Young Ngai ni akumuteithia na visa yake ni goka na ni agoka tua na no tukamurehe. Ona ngiuma next month no tugacoka guku. Yes. Ni undu wa Ngai. Ni undu wa Ngai. Na pole sana gwe Karaiko. Itini nanagira nyeki. Riu ni tukumuinira thina mwingi ona ni ngakuithia riu tu riu roigate riu na twagia hinya makiria ndiru akire mwage tuika very charged ta imagine kwasa ona Karaiko ndakigeretie we mundu ona ni aria nyitwo Kenya na dhahabu njega endaria nyitwo Kenya na dhahabu njega igeragio na mwaki. Very true. Na Tony Young ndimwire hugs ni akuheo visa yake tondu ni Ngai ugutuma ni ndirari na mundu randumire invitation ti master. Na apply the visa yakwa ya Schengen tondu ni ndenda guthie birthday ya Kiruba witu magithie Mykonos. Kowo by God's luck Adequate makiniri fawero wa Ngemi. And thank you so much Adequate na Joy wa Switzerland. Kowo ndahetwo visa yakwa data motari